Another Malakenyam Kanazi Altin Kon Tin Baler Linguas American online TV channel and the Mandunishan Kosniagmaliano Ruashni and Wale a Chanka Kel Kapai Badak Ron Kina Dangro Udijan Dangro with the Bakelian. He saw Sudan Jadot Kapes Dang one Karodian but now we Queen Quarry national election. Mete reide ko dong shede tuok ke dong dere tuok. Ka jari pode me mi bi kono lingam. Bana right ka long dan an charge ke self ke me yadit. Kana doba dan en chanuari tinde kel ke je ke dwin pin. Nuatin kon gwe ken o teken ka long ke teken ka power. Nuatin kon tin gwe ken wari ko ken no de support de Dr. Machar de japal. Natin kon gwe ken no dong de Dr. Machar. They can replace Kaja. Bana report me banjaling in detail, kata dan and chalat Kaja. Can conway niam, major amajid guasama. Can war online TV channel, don't jen chang and amkaji, gorjan or dairy channel, there is support. There subscribe to the notification bell, there is a twine. A committee Mishi Barida Shamala Shibekaja. Gwe jaga YouTube, ku channel ku support, gwe jaga Facebook, ku channel ku follow. Kama ken we ka YouTube ken channel ken kujen ote ka YouTube, please make sure ku ko support ka YouTube ko bi channel me ba wonyam right kamandan and show the lot ken yam chana address ni mandan te ke self ke mi yadi ken Nuer tin kontila Nuer politician tin tere which ke juba tin nokentama Nuer kon the quisal became yadit. Men we can dong den what to a jek a dong de tik the endara guakaja. Banas challenge is nitin corn and jekken right now. Bana killing kid wobadan and chicken boo one yam kaja. Kel kesel became yadit banaja dim guataman. Another genotine to one tisha tichiben near wall. Tirajan can chicken billa candidate chicken self came yadi chicken a day challenge. Yes. Ramkel Tirajan the Alangach Ezekiel got got Chela the George again, a genital Radian, Medero the Chung, Gerna, Ger self came yadi Chela the George. Jabanial Konga the Geno Teramimo, de Chong Kajakel, so take a chonky, take a right. Chana Jome Menguiba. Lul gat ko take a chonko lare jana ko mitele ji power ngum de lel de nokono bi chong jina la support kan akara mama mishi ngaje no jin tele ji power ngum de laro de ngado de endorsement de dikla de ro de declare no jin shunkel karamandana lenyi ka power bare jene wun wara shingu shija selpe kem yadi de jang no conway your tugdeli kon ko conwer so bana chongalang lan wer chim right kon right now kon wer online TV channel ko conwer right kon lan wer purely wer so mete mo gor kon bana do dangaje no ko kon ngane kon ete kon shal ken wer na mekel de kon lele de kon lat so she declare George and she part of Nathan Kon tin donc de rodi realaka de chonkan de kan selbikem yadi de kan woju kwara ano ka wo de ka de ne diale na kwanga ka che declare joy na mo akel ngai kon diala but Nuer man chi focus into take kelul gat kot focus right now take a tabanden guy ko tabanden guy jen a vice president lul gat kot no jen rammo me just quer medodien Mr. Kamedodien but important position down and tit tabande and guy ten important position and tit Dr. Machatin ba go tabande and guy jen a vice president so ko kujamo ko vice president we geno jen bangujak dong da la ramimo bila candidate ko be competition dan en gur ke jeno de randero de chung la kwer ke je re which ka Sudan la kwer nyam ka ku presidency but temi Dr. Bande and guy right now. Dear Jesse Condi Alinga no she take a part to one, even including SPLA members. Near the Contilla politician, a Kennedy Contilla tell a quarry to Kappa the SPLA pin self became yadit. And no tell a radian mede self became yadit challenge. Tell a radian mede alarm no bear self became yadit Berger George.
kajen queen quarmen be but tabande ngai te ga nas no ga tabande ngai te ne di chunkel ga dinore genen ci tabande ngai chero da bichung ko selbe ke mi yadi te ga tun wante ke lalzat te ga ga nuwar ar ka dia je shaling ka interview da shela do nena can all the 5 vice president ba ka deal joy kan ya so angam budot ka vice president right now mi ba nyandeng ba joj ba tabande ngai ba joj ba dakreng machar ba joj ba waniga ba joj ba abdel bagi ba joj ke en rambo de na moment teno so let's see mi ba ka joj kan editi angam be remain right now okay ka jujien before kan joj angam mi ku self kem yadi challenge ntama ka kwiko da la kore wike South Sudan ko na men ntama chele la mi kabane je bom a decision mi balar netin kontla citizen ray which ta kami jang ko nang ke degree din ko la lat ke self kem yadi no ba ko ni ji a George anojin ajira mi chama ko no buj bi la deka buj bi je develop buj bi je la char dul wal dul gore anything mo de win nang niamo bi realeka but take a criteria nan te bom ni chalas gwasama wajin mi tika party kuma SPLA kiro do bichung but kwer ndi jen bro chunga langa alla self care me yadi but she limited so ena randa la no bro do chung shiga tabanda ngai da la bro do chung but problem jene gwaze la geje senen wo cha self care me yadi chaje endorse ki ramadan ba kwai ni je ka party SPLA so ena ran chadwal la fear ke takanaitin content ray kuma ka kirm yadit again going right now nobody mala candidate me de self became yadi de challenge ko self became yadi take a tun want to lat pin already militarily watch take a power medit mo konwe ka supporter ka kwa support East Africa in general naitin content don't go jano the self became there continue despite no don't take a choice which South Sudanese keja. It's okay. So, anga kan wodi alan content the queen mo tin the queen self became yadi me de self became yadi challenge de la kun poj de la nga webe mte gwazmo right now teleke way out ko don de self became yadi de kan challenge again the same system me loka me shu na re de me again the same system gorgano bulu njoko ko right now la region tele de me perke de self became yadi so jen dan la region nena ne de kontila nuertin ngaska tabanda ngai no dong da ro de chung cause of course no da ro de chung ko nueri let's say mukuma SPLA ayo no bana utin right now miche go kan no shi chikene de participate ka jan national election beben what do you think kan were kon ku self became yadi what kind of change do they want to come again ka tele change manan kan won ko change den won nakanena tele change do den shi kan nueri to god nueri man nueri Shika do no dia likan ka wang you can get destroyed ka jongle ka panal including Unity State when ka Western Equatoria. So Canadiality ten contin kwane can destroyed. Who do you think will vote for them? Nate charity she go de chonkel Canadian condilan weriken. Ramma mi shun ka dorian ke ka dorian. Who do you think will support them? Mishika Rodian Latko de la candidate. De la no dong de la nati tot. So cha telway. But she can do they can dong they can vote they can gaje mishi queen kwarm je talk la talk gur kan ke ci kan je maniam ci kan da ko bete ka tiba da ci ka payam ne wena ka bumane so bete ka some section ka kon were tiba da but majority of people can right now she can te rewinten kon we can dong de vote je casten tan ne dial ne ngwana kan were ka refugee camp guje ka Uganda katen guje ka Kenya katen guje ka Ethiopia katen guje ka Sudan katen right now hundreds of thousands ka Egypt so kan ede ti jan kwen linga no go self kem yadi gor jano der ka lo which ka South Sudan ko they can vote. So right now mukujije focus keli ucha jien ka kum self kem yadi right now self kem yadi ne rekonen ko support right now kanedi tot chignate one a shangman take a bomb ke take a power kwa support kum Uganda ke kwa support with the lekoken there are a lot of things to go no bala self kem yadi a la power che jan forever shaon
min dada chahon Gaddafi chahon anetung wan kokin to use ke dictatorship but la kunel ga yakam na chang ti ga me dialite dibo like ti ke ren yale ti ke divamni la ja joy ke tin arena moka tela power milen power ko mi ko la ro jen rondu ne me ko la ja wona be jon ka rona nyam le de jek be jo go ro de bikan ci nyun te ko ne to sel ke mi hadin ngode ce gu jeno ko nguni ka nyusni ani ce we dolwal right now ngode ba te le de medical ke le de matwal but still ci sel ke mi hadi chetede chechar ka jogo jeni shang no weche tere weche chu jinlan mal luin daktar man char gor no biya roch biya mal biya jono ngatiak non pa ci self kim yadi che gor jeno bariar re kumaka kana mola bejelong mo ke dictator la wila rwalelong ke dictator mo ke la kwakto ngala riar ka ken kwakto ko ni kan gari alaka bokan jang bo de kana but right now it doesn't matter tin ko ni kan ga dolpin nying rianka deka chamanta ma tour ka deka bat ke deka destroy chi jan dini jan what is important o jan dera char connecting konti lana ke human being tin kontre wi ke South Sudan gero bagor power ko beti reya beti ka bom ma beti chonga je ka kor gwan bar dera char ka gad ke dera char ka shende ko power is not she for life power la jan ngwaza tormo mi ko do kana je ka ji la je ka long so self came yadi gweje no charod secure January al konte kelke je she guje no by support kan but name shebelat ko nyal jatin bere dial bagalel bagadel wuch chana guben self came yadi the human being chet canadian cocaine so tele par melen canadian a chang bagatin cocaine tin tel mangai kana chang be ka use we are na she man kun chirmen use Nuer ka jongle right now use Nuer ka panal ano kwane kun kwa ka destroyed baga moy ke yomo je ka match ndo ram loka na ka je ram che ka kel wal fanken quick kan mandana kwa plan self ke me yadi kane de ko ku kan gala gang wi kom ne shikaru yen bichung ba ka wo ke 2026 ke 2027 kon ko inquire changa jandang ro wi de ro ka pai waro ron kin dang ro jandang red bakel so quick yen mandana budla changa dana cha pawrun cha je kulel kane de al kon gwen no be chonkale ba kan de al wuch kayene de kono kun wala na gwena no population di de million of people till and were in displaced tin chang refugee camp gwena ken bigatan when more forever now la take a time chang me ko ndi ala nganya wala no medan ke civil war dong Sudan karwade kala metin wertin ka jang mi ni na ga jalab yana no wadi al chigi jien chigi we ke dimma chigi we ke pinyedu chigi we ka refugee camp no wan we ni ka men shali shar kola gwadi ala to te gadan chiwe ka kuma kem chiwe ka jan Uganda mu ka kwingu ka ki kwiko da ni na ka jala ko ja shin me da ne tel na power shimu butuok ani shi abnen cha independent cha bujek ka jan ronkin dang rawi welkel so tel mala permanent mish da no go no bete ka power de la ngwang bu power no be jen gaje shi anen me na shi tuok ba ka jan kwere da ne shang na da jek ka Sudan an ci kon diala nen Umar Bashir janin tam power da ne take janan en sidi me dan me sha ko biule jan ponde en Umar Bashir Karim ne diariyam nore janin tam me ko biul Karim junubin shamaliyat kapin we are up very powerful what happened right now and he can destroy it ka kwinguka ka kwiko kan wa mi jeng le deje then ka shegu jeno dong dal binga jirun la to ka the same thing will happen to South Sudan ku self ke me yadit jigro jin comfortable right now ti duel maz pitch go sham kwen me go to ko tell me go telila rek the duel take AC but take a guard right now to chimit ka chang nin kan ka boss amarun wang dong telekwan me shamrana Bran bu cham kana marane cham kana yelitin kontre yi cham kana rech wal jino tiko hotel me gwa rojinere hotel kan wonwere ngum ter kana wal na ka karen yala ni shang na ka me ji Uganda ka bi larno be chon kelga self ke me yadi jin tele ji loj tele jinget mudere sharga jeno nwere de ka tigidi charan cha isha kono jin budori bije ledika kan isha kono budori bije nyir bu len do do diene ka do do diene mo take ne ken te dier ka dorien wal you ki dier ka dor dan en kwajele davrede metem mor kan gur tegeten you need things again my friend so jene mugurai kon ka kwiko de na dun yam de men yam jene me dane nang na dor ki look self kem yadit ko ba queen kwari ba jalat ke 2015 ngai kon diala
dakram char me dan me chala la no ba national election ba jala tel mo dien mi chala national election wodi mu ko self kem yadi le tenen wale o bran dan no ko be ja kwan tel kwer mi bana bi ka force no kwanya tel mi chala rigging ba voting ba je shit no bi chong jora ndu ramadan no ko min no de ma cha bi chong jora no dakram ma cha no taban de ngai bi chong jora no ni self kem yadi wud janga bi chong jora ban nged no self kem yadi take jiddu arient la jang ti chung doren so ngum ji chung kel kan wer ka jamon so na me jen mistig dan te ko kon de kon shal mer ko chung kel ka jor ka nge jen ramadan de chung kore nuaru de kulo layne kon ka wan but for your information nuari kala majority more week South Sudan chen la ko lalat no ku kon no we are the majority one kon along me jeni guji population dan right now one kon ajen dwal self kim yadit ki jen tam shula ro da kane tun wan dillo ka je ko dara which dara jarwaj ka bom ka jenen jena malara ya kuke ne ri konta la ji Uganda dia yesha in 2013 je talk even 2025 gwada da ne bok ji Uganda bokan kon karenyala kwa population dan kwa je reduced quick corner chi did corner content ni am politician yigan chair quick kamanan le roda even pastor nuari taram lek tukte bine ken ko ngai ken no jeken mi den chang ne re konte liu ka ngane ke ngane tin je ke jebech kayo me ngane bi ken ya ba woto ngane ngumi shia nywane nono walni jide ken re konin kulebet ka kan ite kon dong de ngot ki te gode ke kula lar la win mi jel kel by the way la ja destroyed nyen chalar kon wodi ne de tot jel kel wa dakan dur mi di kine to wan te jaram ke jale lo ti ci chungwa skel ke ci mat ka kel ngai kon dial mission mo kon ben ka dakram cha jela solutionary ka South Sudan mi kon right kon katin kon lat ko den right now tane gui ke 2013 me cha joirar ene chane dial joirar ke kel teram chapel why nani joy kana rar ku kanai dial nuare a jordian chana ko tel jordian adagma char cha joy raro amene dial de konde ku e kore o ngai kano cha de lopel ko kor ko ngi jeno mi chudot bay jono wer kor reng ma char wor gore bi na ke wona ne konde kel ge ko mi log den ba nga jeno medika dak ma cha. And then after that 2 days January and door to door killing me na kanore we kujuba ngai kondiala anga jen wudu chala self kem yadide ledejen den yala forget me chala self kem yadit I don't think so cha de forget I chang chung kon kel wala chan je forgive ke chan pelika ngai konte chala still ngoda rebeneka anyok bo kan win mon kan look tel lung mishana look win mon e too slow sometimes when we look at it la gur kan ram mo be kwer beje kontuk then after that ba jikulo lele bay kulo okay nyen ta dan kana gor ke je ci power ci tede ci ni kele kana gor ne tin content right ke ne de token be ka je ken mi cha wuji yo to dan ci power ci tede ci tu but no more ci win mon kan chara kwide of course cha kon ne tin wan ngai kon pek dien we won yam kwana ben me reng ma char me ci barar and then what happened ci barar ka kan ta bande ngai ne me ne dial ko ken me cha mal cha tan ke 2015 ju to ke were wi ke juba and then cha nyoko joy ke je anje nyoko jen nyok gorgo nakaje system me nakaje and then from there self became yadi chair mulat chair plan chelat ne ti bana kelelde ko ngene non wer me dan me china jere wi ke juba china chuch even it in kon la politician ko tele kon mi chamka tele piti go automat ko ngai kon diale do ran tel mi chalot tele char nothing there emit so langin jeno muwa re win wore bo jingni og nuere bo ruet ka chak bo mi to kon chak bo mit kare te dial to katen batte ke ne ti gorgo nyingre ko doran tele char mugwa ki tele connection ko goto ngandong de rande re bo de yale ke tene bete ko kon mugwa mi chama so ne to cha ka lelis cha ka jur a cha jugo no yen bay muy ko ngwane so cha dul yar yale ke ngi kon dia de doran kon wore te kon ga concrete ne no tele kon concrete there's no concrete there re doran so kuje mo ne te cha ga juro nga self ke me yadi that is why she anen no she tayedan asian chanwere cha ju ke je mi cha ko be ja ko de la mo mene ko yen mi cha ju la mo yerun ko do mi biare le ka ku bialu jo so ko dak ma char kan jen ka pa de SPLA den jongot me jene right now ko mi cha ju ba cholo SPLA mayo kan la hargi je gu jene jene kelmo amen mi cha mal cha le cha jelat 2015 then mi amal 2016 then chu rek tok chu jen ke cha ju re wu chu kon dal nen te we ka South Africa then chu re tin ngwa mi ka korune and then me chelu njok 2018
chwa peace agreement cha nyom tan ke je meran cha just silent but after that cha nga ram manonga e dak feng macha den dak macha cha mal che nyono ko tel mloko me la de me da la no queen kwara alatke den ji kem yadi cha chugu je no mu re macha mu we rode chung den ba fail. So what am I gonna do? Lala ni chang dictator yene de kon ling rojame dictator ni chang kan alel. So a system lat ki wimon kele bi angaj bo bi calculation bi alat ka kwad yala kona ruj. Mi kwar mun logo barod wo bi kwam. Kina bula focus ka wo ba kuin kwar ba jala la ko la ja to ba kor be to kan den ba la ni mediator loj mare to take reconciliation lat ka ba mal bale na mo banana some years ko ba je kul figure out no ngum chi to even the root cause are be address from that moment we focus now bu kor ba chongode then after that bina we kede na take loj mare de bina pele kede then ba kuin kwar ba ko njo and that person right now me chi do the be kwak di alba lo cham be ka loot everything meten wenamo. So that's what's happening in South Sudan. One, you know, it's not the first time. So Eric Mediterranean. So some community tactic much they use Sangajane dialbo. Right now I'm quarter up to date. The same thing. 2018 peace agreement which I think my charge chenok is okay. Chaji by your local vice president can look. Tene ang wala la ngum lo jaka vice president ke der win. Kawal tinako lat kamal dere self kemyadi kep ko bom rema char shi te ko dere power dere je grab ki dere je kan ka bom rema cha te ko jente dial ba kalat ke michel democracy ba kalat kalwar ba kalat ke mek bram nogi we choose alajen so chen me self kemyadi ne dial ya ko ngora te ne de kan lonka ko chen me cha tabanda ngaye la kwanya la vice president den nore gor ngoda bo tinwari kan bo chicken chunga de ko self kem yadi gore je no ram te kel ge jerun be je dismantle che mi che dismantle te right now teram la candidate kawal lepkuni 2026 seme de ne dial de kan ko no lo de kan kwany anta banda ngai kun wala je la ngat what is going on che to de melep no che bet right now tell me channel so what will happen mu cha jogo no ba ji joch what will happen okay mi che to do kule bone what will happen ta madana shi juche talk mi cha kuin kwar cha jalat ko cha la no ke 2027 ke 2026 in the end then ba vice president ba ko selbi ke mi adi la mo ke interview de what will happen to tabande ngai ke jaram dan la vice president right now ngat ne january ko ken ano michi dagma charge ken chela vice president ngan tabande ngai en wuden a chonga jekel but tabande ngai a candidate I don't know, please drop your comment gwasamo so dagma char comment bi angach for your information is the only person mela hope Canada re wika South Sudan Iran a changna mon wer lat kon no lat kon changa nwer re ma cha tele bel nyinga dialo de development de jeno nyinga dialo wo de jere alaka you dialo de ne the generation they can get lakin the whole generation tijel ka mindset mete de ngwal ti jende tere ti jende to kwar right now even us kon wer ngai kon de no kon right now no kon jegalong you know most of us kon jegalong especially young men when can our elders mood mindset de dan mete na de kan wal ngodatin kan rore ne ger ka rore ne chot even us chikon right people to the lead bon sometime mo kon community dan kon where because to kon get that mindset de la gora gat mo te kuju de tin de le dukena gat go kon ko sikon nen already de ga me jat right now kon so the same thing ka kuma South Sudan and de ga dan de narudin ke je kam where kan jang no wal melum narudin and then again the tin man tam ke jen le rodome right now ko en old generation mode take it so misal became yadi let me sure use the its tactic that nature use would shall come John Ganda Mabur but still tidagma charge je endure again kwa South Sudan kwa le jekeje kwa independent kwa le jekeje ko self determination dun dakma char again le niger right now right konantam ramuko dina da lawo don jala larkanu mi ran ka dom don mi changat bone bende rande re nyi de dun mi guji mo don pen je yogo don pen je de re nyi te ram ju ke de bari ma char je nan is message can is word jina Nigeria logia is all right but we're biao look ka poll we look ka voting chonyi lora banko cha la jala mo democracy e dulu jiran but self ke mi yadi ko ni chon kel jaram dan logo de mal der pare ke South Sudan jaram dan logo de ne dial te kan queen kware de kan lat jaram dan index South Sudan ke jaram dan ko ne dial ku displaced right now jenna nga koro fiji kam
ka kui dual ka wo cha we de queen kwa de jalat so queen kwa a very powerful ketidial take a power medit so men look self came yadi de we mean that self came yadi logo job so saran beter bagwa na at coin karamdana nokana na cha right kabum agenda la dak machar but any tin konti lukaring machaten jenene nere konti kelke kim yadit gor kene yo mo kene ka yo ko bigi silent biga kon silent that's it gor jeno chin Nuer ci gan participate ka kan bon lokano de kan self kim yadi kan challenge ka election challenge jenene mu mat kon duor mo kon jokieng wan ka gor ka kwere dan dere logo no de konwe ka vote ba kon vote kon dang ro ki kon ang joram biya kwere kiram dan bi kwere ro bi jek de la ro ngu ko kan no tinaka different choice neten kon tin kwanga kon so kan te ka choice kana she de men de ale ke la jinin we be kwer be chu kan ke bi chu jong jin ku kwer ku kan no she la she did determine okay that is wrong she did determine and it kon right kon ke kan bu kon ku lo kwanyo nga ka chine gur okay mi she gur she bi bulare je mu she gur bi jen bu chong jora mamo but instead ne kon til lo ke dak machar ku kan wala nak ko Nuer chung kan kel ke re machar how come what is that does it make any sense right now no but they're wrong. But remember this, message very important one. Ramteka power, chunga power forever. Power, la jana gwato the moment you go the kamimo. Make sure you exercise wrongly. Ki jet walk but you white keji already in Konyal. But they return but more time do. Kami chura leka gwa you know, but shwama gwa bene dia bloody and ted. Shanga dana chitam to ben ko deri ben pin. Chat walk na jugono lanaja. Balat yo mi cha nyo queen bungu ten mi cha ji dak nen bi chu let boko cha wala da kwer lat kel lat mi nwa kan je chiran let karwada chen de let karwada mi an kwer rada de na jen kuni let kel la da ka we kel bi bi te je no na me che to ban je lele di decision e dunu jin kwala to but chi bi ala ka karwada before kan right kana che bi chu ajan advisor no but don't take advisor mi jeng to guardian there da ya advise ke dum chor lud alo kwa widu kwa jela rete no gorna mi mum dungo kelo gorna 1,000 million of people right nikaka well white mi gor jela to no take some good change but no rate taken out a decision akwa mekanedial benetin kontil lukaje bikenen bineti kon makaje bikenen and then the avoid yendial kabana jelelde ariga ci kon jiga ba kap chongode that is the only way kajen do badana gor kon yala wa perne dial ngol a chor ramatedi please tala no nongne dial kel perika banmente ka self kem yadit kana ne ka shijen na money a dictator ngen dictator lode dictator rami mo michi mi de larde ka tumbe ko larde okay do ko laro shere mi dar do ko laro no lugu jeno baji which gwan mi titin a bomb you know do ko laro no ko lugu je ngai kon diale malalar kanu tike gok mi cha kon gujino la kan kagla kana cham kan dong pini what happened next then gwan kaga chang wang ko jen la nyingala ka cham kana chang wa chu chura la ka chu jer mu ka dong pini ka uk ki chuk wa tuk de chiwelo then chu la re kaga che tet pin mi chi gwana bana chu go ga nyam chu tu yu chot che dong pin ko muk then che tere che yu ngul la ka ma jara chitir che bera then wena mu chi gwan kaga chu churi go dana be ba joga gwana ken no go kam tirrar gwan kaga be ni ba jina la ran je no chum ga chante de buitin amena mo chudu tino men mo gwan ka ne di ale pot gwan ale pot den chwa je go mo de tere chu what happened to that go cha go mo chwa nang ni wena mo kallu de ko je ni chum ka longo go paleka yan ta dan le ro de wi ka sa sudan jina wa chang go kedi lele kala palwe chi jan chang nam ti dial go ci kut kare alika ci kus ka bless everything cha pudo kunyal but when we led we la reide den ti dial bi ka check min din jan long wa dieri ke ye ne dialan content wen ma ko ye ne dialan wen ma god ten man dong when god and bottom ten wen ma wa bi ke we ke kwidu kan ko dial ma chala da kunyal no peke karam ke le bi mere piano ke deru jiramo wa ba kwen widu ne ke kit
so la kona gujino to take a simple word but kun yal take a chapka self ke mi yadi mun tamne duno charan jogono jin bariar charan yon ko tidialte tiga ngatir tikka kot so kun yal mi be jabono yen ne tabasha we jegbo okay da ye pen dorbo but ke chap kun yal no ani chana cherto go chana kallan yam wane won yam gone jeno ban mu gwane jen ban jenen ko gwaten be